Tara na sa ISKARAMUSA! Ayan, nagwa-practice na si Kuya Manny. Diyos, maray na pagkauto po tabi sa inyong mga tugang. Sa tigaabot ka na signal kang DZGB. Siring man sa nakaantabay sa samuyang official Facebook page ang DZGB News Online. Paki-like and share ang DZGB News Online and siring man ang samuyang YouTube channel. Padagos po nindong pag-antabayan ang mga programa. Poon alas 5 nin aga. Hanggang anong oras, Kuya Manny? Hanggang alas 10 nin pagkabanggi. Sign on to sign off. 7 minutos sa sana bago mag-abot alauna nin pagkahapon. Digdi kita sa COVID-19 update hali sa Department of Health. Basa rin ni sa ipinadarang mga samples kasuhapon, September 21, 2021. Igwa po ni nairehistrong 498 na dagdag na kaso ng COVID-19. 498 70 kainian hali sa probinsya kan Albay. Ang pinakahalangkaw iyo tiwi na may 12 kaso. Sa uwas, Iguanin Siyam, Tigpito ang Ligaspi and Pulangi, Siringman, anom sa Kamalig, Tigrilima ang Daraga, Ginubatan and Ligaw. Sa Tabaco City, Iguanin na 4, Tigduruwa man ang Libo na Malilipot, Malinaw and Santo Domingo. Mientras na Tigsaro man ang Piuduran and Rapu-Rapu. Sa Camarines Norte, Iguanin 58 positibo sa COVID-19, 21 kani ang daet, ang hali sa daet. 10 sa Talisay, 9 sa Jose Panganiban, 6 sa Basud, 5 sa Labo, 4 sa Mercedes, and 3 sa Vinson. Sa Camarines Sur, Iguanin na 252. Ang Naga City, Diyos ko Lord. Naga City, Iguanin 109. 109 Kuya Manny sa Naga. 24 ang sa San Jose, 19 sa Sipukot, 15 sa Pili, 11 sa Baaw, 10 sa Iriga, 9 sa Ragay, Tigpito ang Balatan and Sangay, Tig-ano man ang Calabanga and Lagunoy. Sa Goa, Iguanin 4, Tigtuluman ang Bato asin San Fernando, Tigduruwa ang Bombon, Magaraw, Minalabak, Nabwa and Tigaon. Tigsararoan Bula, Kamaligan, Kanaaman, Karamuan del Gallego, Milaoro, Ocampo, Pasakaw, Presentasyon. Sa Catanduanes, Iguanin 49, 20 kainian hali sa Verac, 10 sa Viga, 9 sa San Miguel, Tigturuloan Bagamanok, Karamuran, San Andres, and Saro sa Bato. Sa Masbate, Iguanin 4, mientras na 65 o 65 ang hali sa probinsya kan Sorsogon. Ang good news, Iguanin 201 na newly reported recoveries. Uni Kuya Manny ang gari makulog-kulog sa payo pag-isipon. May 11 nagadan. 11 Kuya Manny as in 11. Saro kay niyan hali sa Albay, 5 sa Camarines Norte, 2 sa Camarines Sur, 3 sa Sorsogon. Kaya yan magsunod po kita sa minimum health protocol. Naling ko si
Sir Pio nakahiling, tubunan ba ya Kuya Manny si Mama kahapon sa rekomendasyon ni Sir Pio na ang natudukan da ki Pfizer, dili magkarigos apat na aldaw. Nasibot si Mama, taraman ako na mag-apo daa, taday da ako mga rigos. Si Sir Pio kaya, maray na pagkauto kay Kuya Jerry Laranya, sabi na, good noon Ma'am Angel, sky blue uniform. Happy birthday po kay Vincent. Ha? Ano? Kapay-kapay ka, Kuya Mane. Sabi na, happy birthday kay Vincent Mangampo Mendez dyan sa Humapon, Legazpi City. Shout out Aranya family. God bless all over the world. Sabi man ni Sir Ronnie Cerezo, good PM Angel watching from Bacoor, Cavite. Please pakigreet naman na Tita Bless, Bembot, Matt, Marinel, Lalak, Cherry, Nin Cerezo dyan po sa PNR site, Variada, Legazpi City. Ano ba man, Kuya Wani? Alauna na naman. Anong oras po sana? Salamat po sa gabos na nag-antabay. Antabayan na po ang masunod na programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase. Ang nakaibanan ko po sa Lado Technical, Kuya Manito Tanyes, Arvin and Richard sa IT, and Sir Mar and si Direk Edwin sa Newsroom. Ako po ang sa inyong nakaibahan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Dini Cabredo na kami. Iniwan niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Dilugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. It may seem our choices differ when searching for something deeper. When okay lang to make mistakes, but the feelings mo hindi fake. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. For everything that's true, Count on GSM Blue. Let true things come your way. Yeah. In your life you have a say. So choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuropion na. Neuropion, Neuropion on. Neuropion, Neuropion.
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 1:07. Halik sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. I-require na kana Commission on Election o COMELEC an antigen test sa filing kan Certificate of Candidacy o COC sa mga gustong magkandidato para sa 2022 national elections. Ini matapos makaresibi kan o maresibi kan House of Representatives ang rekomendasyon kan COMELEC. Sigun kay COMELEC spokesperson James Jimenez na mas maghihigpit ang sa indang ahensya dahil padagos pa man giraray ang patakot kan COVID-19 sa nasyon. Sa ngunyan, planong makipagtabangan kan DOH sa COMELEC tanganing to karon ang nasabing plano para sa nagaadang-adang na eleksyon. Yan ang pangalaunang bareta haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR.